5 lingwi fi 8 episodji u miġbud fi 19 lokalità differenti madwar Malta. Fis-serje televiżiva Finlandiża Cargo, Malta kienet il-post fejn inġibdu xeni maħsuba għall-Italja, il-Libja u l-Eritrea. Is-serje jitkellem dwar it-traffikar uman u l-kumpanija Fremantle Media Findland sorġiet l-ankri tagħha f'pajjiżna biex tagħmel użu mill-faċilitajiet tal-Malta Film Studios fil-Kalkara. One News smar wara l-kwinti ta' dan is-serje fejn sibna diversi atturi u ħaddiema jirbdu xena ta' maltempata. Waħda mill-produtturi tas-serje Kirsi Ħatara stqarret li Malta kienet id-destinazzjoni ideali għal cargo, hekk kif pajjiżna għandu taħlita ta' xenarji uniċi. The reason why we wanted to come to Malta is that we really find all the locations here because we are traveling from Eritrea through to Italy to Germany and Finland, and so we find African countries, Italian countries. So this was really like a really good place to shoot lots of scenes. Aktar minn 80% tal-kru li qiegħed jaħdem fuq dan is-serje huma Maltin u din hija raġuni oħra li attirat din il-produzzjoni lejn Malta. Of course, you have really good facilities, very good talented crew, and also English is the common language, and we kind of find all needed things here. And if you had the opportunity, would you choose to shoot in Malta again? Of course, it's a lovely country and lovely people. Il-produzzjoni tellet b'investiment ta' 600,000 euro u l-Kummissarju għall-Films Johan Grek sostna li Malta qed tattira produzzjonijiet minn kull rokna tad-dinja. Din it-tielet waħda dis-sena. Kana waħda Amerikana, it-tieni waħda kienet Belġana u Ġermaniża u id-darba minn Finland. Jiġifieri Malta qed tkompli tattira produzzjonijiet minn kull post tad-dinja. Permezz tal-inċentiv li qed nagħtu, permezz tal-locations li Malta toffri, permezz id-darba tal-water tanks li huma uniċi fl-Ewropa u jiena ninsab għal darb'oħra ottimist li dis-sena se tkun sena ta' suċċess aktar mis-snin ta' qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.